Juče smo nakupili odgajivačka društva, ono su starteri i vaspitačice, i danas ujutro smo počeli da stavljamo matičnjake. Tako, ovdje nismo odmah stavili strunjaču, pčela je više nego dosta. Dobro, uvečer ćemo davati stimulirajuću prihranu. Daćemo i strunjaču ćemo ovdje staviti. Pčele veoma dobro zauzimaju ramove. Ovdje čak sam, da ne bi bilo cepanja, pčela bit će mnogo, mogu i pocepati. Ja ću dodati još jedan ram. Ovdje na kraj. Meda imaju više nego dosta. Perge je dosta. Tako. Juče društvo je bilo moćno, zato strunjače nije bilo. Stavili smo ova platna. Kada smo nakupljali, tako su i ostala platna. Uvečer ćemo dati strunjače. Preko juče 21. smo stavili ram sa matičnjacima prve ture. U društvo smo stavili. Pogledat ćemo šta je ovdje kod nas. Na ramu su stare beleške. 20. tako. Ja sam greškom napisao, treba ću da ispravim. 21. prekjuče smo stavili. Prvih 7 društava sam, znači, napisao 20. Pa ovo nije toliko strašno. Tako, zauzimanje ramova pčelama je dobro. Pčela je dosta. Svežeg polena su danas doneli. Dobro. Danas je prvi dan kada oni idealno napokon doneli polen. Tako, šta je kod nas ovdje? Tako, dobro su primili. Ovdje je ceo red, ovdje je isto ceo, ovdje jedan nisu primili zbog nekakvog razloga. Pa u principu su dobro primili. Matičnjaci prave krupni, dobri. Neko će reći da je mnogo matičnjaka, bit će loš kvalitet, za to se ja ne brinem. Naravno, idealno bi bilo 15-20, još bi bilo bolje. Ali kod nas je pčelinjak krupan, matica je potrebno mnogo i zahvaljujući celom mleku ide obilno zalivanje matičnjaka mlečem. Zato matice izlaze krupne, jake, zdrave. To je već godinama provjereno. Proleće je ove godine bilo veoma loše. Dugi hladovi, jaki vetrovi, spasili su nas dobre zalihe perge. Također je spasilo jako sažimanje pčela, dobro utopljavanja bočna. I također da pri iznosu iz zimovnika, odmah posle iznosa, mi smo izravnili društva, pojačali slaba društva. Od sredine marta svaki 5. dan smo počeli stimulaciju sirupom. Također provodili svakog 5. dana proširivanje. Ove godine obično smo mi išli skoro svako društvo proširivali, ali ove godine veoma puno društava smo morali da propuštamo, zato što ova društva sa takvim vremenom nisu sve matice tačnije rad pojačavali. Ima naravno slabih društava, oslabili, ali na račun jakih društava ćemo nakupljati po 2 roja. Jedan roj na osnovo društvo i jedan roj na slabo. Obično, uvijek,
je nas spašavalo ono da smo stavljali dve strunjače ako je slabo društvo, dva utopljavanja. Društvo je sažeto, ali ne ove godine. Ova godina je nekakva anomalna, nije normalna ispala. I evo, ove godine smo nakupljali odgajivačka društva preko juče. Danas smo već ramovi za gajanje matica stavljali. I evo, ideš, gledaš društva, matice dobre, dobre su površine legla. Pa dobro, razumi se da pčela još u letu, vratit će se, ali onih pčela koje mora da budu u ovo vreme, nema. Vetrovi kao krava da je jezikom smaknula. Tako i vetrovi su ubili pčele. Ali ništa. Kako se kaže, samo da ima koske, meso će da naraste.